Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaitat gangster ka, jaitat preman yang pegot video yang balah video busi. Tapi wate ta cek perte preman-preman mai ego dum. Yang jawab video busi perte preman-preman mai ego dum. Aleh hana dikat ego di dum aleh pu. Ataupun dia minta viral dengan video dengan sebut nana busi bak video bangai ji. Hai agam yang pegang-pegang video Abu Laut menansit paman muda. Ci kalon kena tiap dan lain-lain lom antek-antek lain lom yang jawab video busi. Kalau nate busi tiap. Ego kena gleh. Nagleh ego ke. Menyohan nagleh ego kajak kena buat busi nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo supaya gleh. Ya kena nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak gleh. Dan kau label-label awakah yang boleh lon jawab video. Yang boleh lon jawab video. Gure awakah toh gure zalim awakah toh panglima pengkhianat awakah. Yang lon jawab video. Kau label-label awakah hai agama-agama ego dum. Mengharga hat video busi. Cukup mengharga video busi. Jadi hana boleh busi jak jawab video-video asai dum. Perte apa-apa ego dum, perte apa-apa pit tabai dum. Jadi hana suah busi jak jawab video-video apa ego dum. Menancit yang ancam busi buka video mat sikin mat nyo mat je. Menancit kaji jak peleh ego le tengok hana suah le jawab video busi. Dan kau label-label awakah hai agama ego. Video busi. Wate dijawab video le busi. Kau label-label kawakah. Yang peleh busi jawab video ke gure awakah, ke panglima awakah tu. Yang apa-apa ego pegang video kun kau busi lau. You balah video lau. Pu minta viral ba YouTube. Pu minta pen ba YouTube. Alah ya se palih bangai klo lambruk tu dia ke kon kabih bangai kudung. Hana ketri yang toh ulama, hana ketri yang toh umara, hana ketri yang toh yang zalim. Kakak jampu aduk ke lagi semen. Alah hai pulti bijih pengkhianat palih kilau. Yang nak dengar Abu Laut paman muda dan lain-lain lam hana lu tusonan yang kali ju video busi munyo hana gleh ego ke jak kena ba busi nak ku pegleh ego supaya nak jit abusi jawab video-video bangai awakah kamu yang kenyan yang pulih busi pesampo terima kasih. Assalamualaikum.